meta naħarsu lejn xulxin illum il-ġurnata ngħidu dak kien id-destin tagħna. Li nġibu tifel fid-dinja flimkien dak kien ma kienx id-destin li jkollna familja flimkien li norqdu kollha flimkien. Tużawx it-tfal bħala arma. Naf li jekk ikollok aptit għax jekk ma jħallsekx ma turijulux, jekk ma jtikx hekk ma tijulux. Le! Min ħajbati? La jien u laqqasu. Tifel. It-tifel. Eżatt. Jien kont nitkaxkar mal-art. Inżomm il-mami mingħajr ma titlaq mid-dar. Kont vera egoista, llum hekk ngħid li kont egoista, ma x'tant kont inħobbhom. Nipprova nżomm. Same day, 29 June 2022, 29 June 2023 miet. Jgħini fit-tisir, jiena demek ngħidlu. Jekk issajjar li kull-jum. Entni ħafna, għax ma nafx insajjar mel. U ġieħ taras kbira fil-ħot, ma nafx insajjar. Rajiza Brinkat Newell, il-mistiedna li jmiss fuq kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.